Da li ste blagosloveni? Da li razmišljate o tome? Kako merite da li ste blagosloveni? Ako bi vas neko pitao da li ste blagosloveni, objasni mi zašto misliš da si blagosloven. Šta biste tačno odgovorili? Osim toga, da li verujete da Bog ima blagoslov za Makedoniju? Ja verujem da ima i za Makedoniju, i za Srbiju, za ceo Balkan, pa i mnogo šire. Bog ima spreman blagoslov. I vi, i ja, svi mi koji smo hrišćani, koji smo predali svoj život Isusu Hristu, svi mi već uživamo te blagoslove. Već osjećamo te blagoslove, živimo u njima. Nekad manje, nekad više. Pitanje je koliko smo svesni toga i koliko smo spremni da se otvorimo da nas Bog blagoslovi. Ali Bog ima spreman blagoslov i za Makedoniju i za Srbiju. Ali taj blagoslov nije stvar samo pojedinca, nije stvar samo mene lično ili vas lično ili vaše porodice, nego i crkve. Dakle, crkva i svi njeni članovi su nosioci tog blagoslova i taj blagoslov treba da se širi iz crkve dalje. I čitava tema Božijeg blagoslova zapravo je mnogo šira, pripada jednoj mnogo široj temi. Jednoj temi koja je zapravo bila najvažnija Isusova tema i to je ujedno tema koja objedinjuje celu Bibliju. To je tema koja povezuje Bibliju od početka do kraja. Da li ima neko od vas štampanu Bibliju da prati u crkvi iz štampane Biblije ili uglavnom pratite iz telefona? Mislim, ovo nije test, ne ocenjujem posle. Ja najčešće nosim telefon i pratim iz telefona jer mi je tako lakše i brže da nađem. Ali postoji razlog zašto je Biblija ukoričena u jednu koricu. Iako je 66 knjiga unutra, postoji razlog zašto je to jedna knjiga. Postoji razlog zašto je crkva odlučila da 66 knjiga koje je pisalo 40 ljudi u razdoblju od 2000 godina, različitih stilova, da ima istorija, ima poezija, ima proroštvo, ima apokalipsa, ima psalmi, ima poslanica, pismo. Crkva je odlučila da sve to stavi u jednu knjigu. Zašto? Pa zato što postoji jedna tema koja povezuje Bibliju od početka do kraja. I ta tema, nju možemo da nađemo u Bibliji u 8 istorijskih razdoblja. Biblijski učitelji su prepoznali da u Bibliji postoji 8 biblijskih razdoblja, istorijskih razdoblja, koji se tiču baš ove teme. I evo ja ću vam reći kako se zovu ova razdoblja, pa ćemo vidjeti koja tema je zajednička. A ovoj temi pripada i tema blagoslova, vidjet ćemo. Dakle, 8 razdoblja biblijske istorije. Prvo razdoblje se zove primerno carstvo, drugo se zove propast carstva, treće se zove praobećanja ili prva obećanja o carstvu, četvrto se zove polovično carstvo, peto razdoblje jeste predskazanja o carstvu, šesto se zove preporod carstva, sedmo se zove propovedanje carstva, a osmo se zove potpuno carstvo. Dakle, koja se reč ponavlja u svim ovim razdobljima? Carstvo. Koje carstvo je u pitanju? Kako? Božije carstvo. Dakle, 8 razdoblja Božijeg carstva. I tema zapravo koja objedinjuje celu Bibliju od početka do kraja jeste tema Božijeg carstva. Isusova omiljena tema. Isus je rekao, tražite prvo carstvo Božije ili carstvo nebesko. U molitvi Oče naš rekao je, molite se, neka dođe carstvo tvoje. Počeo je propovedanje, svoju službu propovedanja počeo rečima, približio se čas, pokajte se jer se približilo carstvo Božije. Dakle, tema Božijeg carstva je najvažnija tema Svetog pisma, ona povezuje Bibliju od početka do kraja. Ne samo to, postoji još jedna nit zapravo u ovoj temi. Od početka do kraja Biblije zapravo vidimo Božji plan da kroz Isusa Hrista ponovo uspostavi svoje potpuno carstvo među ljudima. Dakle, Biblija počinje potpunim ili primernim carstvom, da je Bog vladao nad ljudima, Adamom i Evom. Ali sada vidimo da nije tako. Božje carstvo sada nije potpuno. Ne prihvataju svi ljudi, pa ni svi anđeli, Božje carstvo. Dakle, Bog želi kroz Isusa Hrista ponovo da uspostavi svoje potpuno carstvo među ljudima. I u sklopu tog plana smo mi blagosloveni. Ste vi blagosloveni. Svaki od vas
I svaka crkva, i svaka porodica, i svaki pojedinac. Hajde da prođemo brzo kroz ovih 8 razdoblja. Nećemo se dugo zadržavati ni na jednom, dok ne dođemo do naše situacije, do naših blagoslova. Ali da vidimo ovo primerno carstvo. Dakle, Bog je stvorio nebo i zemlju, sve je sredio, napravio Edenski vrt i stvorio je prve ljude. I u tom prvom stvorenju Božijem, Bog je pogledao sve što je načinio i video da je veoma dobro. Dakle, prvi ljudi su živeli na Božijem području u Edenskom vrtu, živeli su u Božijem prisustvu, blisko sa Bogom, u direktnoj komunikaciji sa Bogom. Bog je šetao vrtom, kaže, za vreme dnevnog povetarca, dakle, mogli su da pristupe Bogu u bilo koje vreme. Pokoravali su se Božjoj vlasti, Božjoj zapovesti, dok god su se držali te zapovesti da ne diraju ono jedno drvo nasred vrta, bili su pod Božjim blagoslovom. A Božji blagoslov je bilo dobro okruženje za njih, vrt koji je Bog zasadio za njih. Radili su u vrtu, ali taj rad je bio blagoslov jer je uvek donosio dobre plodove. Imali su savršene međusobne odnose i sa Bogom i čovjek i žena međusobno. Nije bilo nikakve prepreke ni među ljudima, ni između ljudi i Boga. Tako da u Edenskom vrtu, u tom prvom razdoblju, vidimo 4 elementa Božjeg carstva. Božje carstvo, daćemo jednu opisnu definiciju. Božje carstvo, to je kada Božji narod živi na Božjem području, pokorava se Božjoj vlasti i zbog toga je pod Božjim blagoslovom. Dakle, narod, područje, Božja vlast i Božji blagoslov. To su 4 elementa Božjeg carstva. I to vidimo u Edenskom vrtu. Božji narod su bili Adam i Eva, jeste samo njih dvoje. Edenski vrt je bio područje, imali su zapovest koju im je Bog dao i bili su pod Božjim blagoslovom. Međutim, znamo da nije ostalo tako. Onog momenta kad su Adam i Eva odlučili da ne poslušaju Boga, da prekrše njegovu zapovest, da odbace njegovu vlast, carstvo je propalo. I zato se drugo razdoblje zove propast carstva. Oni su rekli, ne neka bude tvoja volja, nego neka bude naša volja. Rekli su, hoćemo taj plod koji si ti, Bože, zabranio. I kada su odbacili Božju vlast, Bog ih je kaznio. Umesto blagoslova je u njihov život izrekao određena prokletstva, što možete čitati u Postanju 3, i izbacio ih je sa svog područja. Tako da je carstvo propalo. Svi elementi carstva su narušeni ili nestali. Odbacili su Božju vlast, izgubili su Božji blagoslov, a počela su prokletstva. Bog ih je izbacio i oni praktično više nisu bili Božji narod na Božjem području. Oni su rekli, nećemo da budemo Božji narod, hoćemo da budemo svoji. Međutim, Bog je milostiv, Bog voli ljude. I dan danas Bog voli i Srbiju, i Makedoniju, i svakog čoveka koji živi na našim prostorima i gde god da ima ljudi, Božja ljubav prema tim ljudima postoji. Tako je bilo i u ono vreme, tako je i sada. I zato je Bog odlučio da obnovi carstvo. I zato je pozvao čovjeka koji se zove Avram i nastupilo je 3. razdoblje koje se zove praobećanje ili prva obećanja o carstvu. Se sjećate šta je Bog obećao Avramu? Šta je rekao? Učinit ću od tebe velik narod. Dakle, ponovo će biti Božji narod. Tebi i tvom potomstvu daću ovu zemlju. Dakle, područje. Blagoslovit ću te, rekao je Bog. Ti ćeš biti blagoslov i kroz tebe će biti blagosloveni svi narodi na zemlji. I kaže, izabrao sam te da poučiš svoje ukućane kako da se drže mojih zakona. I rekao je, bit ću tvoj Bog i Bog tvojih potomaka. To je Božja vlast. Dakle, obećanja koje je Bog dao Avramu i kasnije rekao njegovom sinu i unuku, sve to što čitamo do kraja knjige Postanja, to su zapravo prva obećanja o obnovi carstva. Izraelci su bili u Egiptu u ropstvu, kao što znate ako ste čitali Sveto pismo, i Bog ih je preko Mojsija izveo iz ropstva u Egiptu i doveo ih do gore Sinaj. I tu počinje 4. razdoblje, koje se zove polovično carstvo.
Polovično, zar Bog radi nešto polovično? Zar Bog radi nešto, a da nije do kraja urađeno? Pa nije problem u Bogu. Vidjet ćemo da je problem zapravo bio u Izraelcima. Bog ih je doveo do gore Sinaj i rekao je, ako mi se budete pokoravali, sklopit ću s vama savez, ja ću biti vaš Bog, vi ćete biti moj narod. Da li hoćete? Izraelci su rekli, hoćemo, i to možete čitati u Izlasku 19. Bog im je ponudio da se drže njegove vlasti, dakle, ako mi se budete pokoravali, to znači ako budete prihvatili moju vlast, da ja budem vladar i da vi mene slušate, da ne činite kako vi hoćete, nego kako ja kažem, ako se budete pokoravali, ja ću biti vaš Bog, a vi moj narod. Oni su rekli, hoćemo, savez je sklopljen u 24. poglavlju Izlaska i time zvanično Izrael postaje Božji narod i zvanično je ponovo uspostavljena Božja vlast u izraelskom narodu. Ne samo to, Bog je onda rekao, idite, krenite sa gore Sinaj i uđite u obećanu zemlju, uđite u to područje koje sam obećao. Ali pre toga, pre nego što im je zapravo rekao da uđu u obećanu zemlju, rekao je izgradite šator sastanka. Mesto gde ću se ja ukazivati, gde će se meni prinositi žrtve i usred izraelskog tabora je bio Božji šator. Sa gore Sinaj, gde je bio Bog, gde su Izraelci mogli da vide njegovu slavu, da vide njegovo prisustvo fizički očima, kao što mi gledamo jedni druge, tako su oni videli Božji oblak i Božji oganj u tom oblaku. Taj oblak i taj oganj, Božja slava, sa Sinajske gore silazi u izraelski tabor. I ponovo, posle nekoliko hiljada godina, posle više od 2000 godina, čovek i Bog su fizički na istom području. I dalje postoje granice. Dakle, čovek ne može da priđe Bogu kako hoće. Ako čitate one razne propise kako je čovek pristupao Bogu, tu već vidimo da je polovično carstvo, da nije potpuno. Da oni ne mogu kao Adam i Eva da pristupe Bogu kad hoće i kako hoće, ali mogu da pristupe Bogu. Bog jeste tu, Bog je ponovo na istom području sa njima. I Bog je rekao, ako mi se budete pokoravali, blagoslovit ću vas. I u Levitskoj 26, na primjer, možete čitati sve blagoslove koje Bog nabraja, koje će im dati ako se budu pokoravali. Ali kaže, ako mi se ne budete pokoravali, ako odbacite moje zakone, ako odbacite moju vlast, onda ću na vas slati sve ove kazne i prokletstva. I onda opisuje kazne i prokletstva. Dakle, ponovo vidimo sva 4 elementa. Božji narod, Izrael je zvanično postao Božji narod, prihvatio Božju vlast, postoje uslovi za Božji blagoslov i postoji Božje područje. To je izraelski tabor sa šatorom u središtu. Zašto se zove polovično carstvo? Pa zato što se Izrael nikad nije savršeno držao Božjih zakona, Božje vlasti. Zapravo, još dok je Mojsije bio na gori i primao 10 zapovesti zapisane na pločama, Izrael je napravio zlatno telo i prekršio prvu i drugu zapovest. Dakle, Izrael odmah pada. Jedan dan kažu, hoćemo, a ni mesec dana kasnije kažu, pravimo mi sebi Boga. Dakle, Izrael odmah pada. Zato je, i kroz istoriju vidimo da Izrael je više bio neposlušan nego što je bio poslušan. Zašto je još bilo polovično? Zato što nije čovjek mogao da pristupi Bogu bez posrednika, bez sveštenika i bez krvne žrtve. Nije mogao čak ni svoj šator da razapne blizu Božijeg šatora. Morala je da postoji razdaljina. Dakle, Bog je tu, ali je razdaljina takva. Božje područje nikad nije bilo osvojeno u potpunosti. Možda jedno kratko vreme, u vreme Davida i Solomona, su imali svu teritoriju koju je Bog obećao, svo područje, ali uglavnom nisu imali. Tako da istorija Izraela pokazuje zapravo kako izgleda polovično carstvo. Kako izgleda kada je Bog u savezu s nekim narodom, ali taj narod ne sluša Boga. I zapravo kasnije, iako su doživeli, ušli u obećanu zemlju, osvojili obećanu zemlju i to Božje područje koje im on dao, za vreme Davida bili na velikom vrhuncu, imali su veliku silu, drugi narodi su im služili, za vreme Solomona isto. Pred kraj Solomonovog života Solomon pada u idolopoklonstvo i posle njegovog života se Izraelsko carstvo deli i posle nekoliko vekova propada prvo severno carstvo, severni deo Božjeg carstva, a zatim propada i južni deo. Odlaze u izgnanstvo, prvo u Asiriju, zatim u Vavilon. Dakle, doživjeli su isto što i Adam i Eva. Kršili su Božji zakon i iako im je Bog slao proroke i pozivao ih na pokajanje, nisu se kajali.
istrajavali su u grehu, bili su sve gori i gori, sve su više odbacivali Božju vlast. I onda im je Bog slao sve veće i veće kazne i kao što je i rekao da će biti, na kraju ih je izbacio sa svog područja. Oni su odbacivali Božju vlast, on ih je izbacio sa svog područja. Rekao je proroku Osiji da jednom svom detetu da ime Lo-Ami, što znači nije moj narod. Dakle, Jezekilj je video kako Božja slava odlazi iz hrama, iz središta koji je Solomon sagradio, iz središta Božjih područja. Odlazi Božja slava. Izrael, dakle, ne samo da je bio polovično carstvo, nego je i sam doživeo određenu propast tog polovičnog carstva. Međutim, Bog je milostiv i Bog ih je vratio iz izgnanstva. Vratili su se, obnovili su hram, obnovili su Jerusalim. Ali Stari Zavet završava ponovo spiskom njihovih greha. Malahija govori o njihovim gresima, jedan od posljednjih proroka. Nemija završava knjigu njihovim gresima. Dakle, nakon obnove hrama i zida i dalje Izraelci greše. Polovično carstvo nije postalo bolje. I Stari Zavet se u suštini završava, a da se ne zna gde je Božja slava, jer nije se vratila na isti način kao što je došla. Kada će čovjek moći da pristupi Bogu slobodno, bez ikakve prepreke? Kada će čovjek hteti i moći da se pokorava Bogu savršeno? Stari Zavet ne daje jasan odgovor na ta pitanja u sistemu koji je Bog dao preko Mojsija. Jednostavno nema odgovora. Isto tako, postavlja se pitanja gde je car kojeg je Bog obećao Davidu, da će od Davidovih potomaka doći car, koji će obnoviti carstvo i koji će doneti potpuni Božji blagoslov. Gde je taj car? Cara nema. Izraelci kad su se vratili iz izgnanstva, više nisu imali cara, nad njima su vladali Persijanci, pa posle toga Grci, Rimljani i tako dalje. Dakle, nisu bili samostalni. Proroci su najavljivali da će doći obnova, i to je 5. razdoblje, predskazanja o carstvu. Proroci su najavljivali obnovu sva 4 elementa i onda, nakon 400 godina tišine, dolazi Isus Hrist. I nastupa 6. razdoblje, preporod carstva. Isus je potpuno preporodio Božje carstvo. On sam je bio Božji narod. On je bio novi Božji narod. On je bio novi Adam i novi predstavnik Božjeg naroda. Kao što je izraelski narod došao iz Egipta, prošao kroz Crveno more, a Pavle kaže da je to bilo njihovo krštenje, i otišao u pustinju da bude kušan, izraelski narod, tako je Isus kao mali bežao u Egipat pa se vratio, onda nakon krštenja odveden u pustinju da bude iskušan. Samo za razliku od Izraela, Isus je prošao svaku kušnju. On je bio novi Adam, ali je prošao svaku kušnju i kaže u poslanici Jevrejima, ni u čemu nije zgrešio. Došao je savršen čovjek. On je bio Božji narod, on se i kaže tamo, Matej, kaže, iz Egipta pozvah svoga sina, kao što je Izrael u Starom Zavetu nazvan Božjim sinom. On se savršeno držao Božje vlasti, ni u čemu nije zgrešio, iako je bio iskušavan. On je Božji blagoslov za sve narode i kroz njega svako ko veruje danas može da pristupi Bogu i da uđe u nebesku svetinju nad svetinjama. On je novi Božji narod, on se savršeno držao Božje vlasti, on je doneo Božji blagoslov. On je bio i Božje područje, novo Božje područje. Kaže u Jovanu 1, reč je postala telo i doslovno kaže ušatorila se među nama. Isus je zapravo novi šator. Isus je rekao nekim ljudima koji su raspravljali s njim, porušite ovaj hram, bili su u hramu, porušite ovaj hram, ja ću ga sagraditi za 3 dana. Ali kaže Jovan, hram o kome je govorio, bilo je njegovo telo. Dakle, on je bio novi hram, on je novi šator, novo Božje područje. On sam je bio potpuni preporod Božjeg carstva. I nakon što je Isus se vazneo na nebo, nastupilo je 7. razdoblje, koje se zove propovedanje carstva. Dakle, svi koji prihvate Isusa kao svog ličnog spasitelja, svog ličnog gospoda, postaju pripadnici Božjeg carstva i pripadnici
njegove crkve. I od tada, pa sve do danas, i evo sada, crkva je Božje područje. Dakle, vi ste Božje područje. Svako od vas pojedinačno, svi mi pojedinačno, ali i svi mi kao zajednica. Jer kaže u Efesima 2.21 da je crkva hram Svetoga Duha. A u 1. Korinćanima 6.19 kaže, zar ne znate da je vaše telo hram Svetog Duha? Dakle, mi smo novo Božje područje. Vi ste novo Božje područje. Crkva je danas pozvana da se pokorava Božoj vlasti. Mi se ne držimo Mojsijevog zakona, ali imamo Hristov zakon. Isus nam je ostavio njegove zapovesti i njih treba da se držimo. Crkva je danas uživalac Božjih blagoslova. I to je ono što sam vas pitao na početku. Možda ste se pitali šta sad sve ovo što ja pričam ima veze s onim na početku. Pa ima veze, jer Božji blagoslov je sastavni deo Božjeg carstva. Neizostavni deo Božjeg carstva. Bog je ljubav i želi da blagosilja bića sa kojima komunicira. I zato je danas crkva, zato što je Isus sve obnovio, crkva je danas uživalac Božjih blagoslova, ali ne materijalnih, kao što je bilo u Starom Zavetu. Bog je rekao, bit će vam plodna njiva, padat će vam kiša u pravo vreme, stoka će vam biti zdrava i tako dalje i tako dalje. Neće vas niko napadati, ako vas neko i napadne, lako ćete se odbraniti. Nisu takvi blagoslovi Novog Saveza. Nisu takvi blagoslovi carstva koje je Isus preporodio. Nego su to duhovni blagoslovi. Pre svega, prvi duhovni blagoslov Božjeg carstva danas je oproštenje koje je dostupno u svakom trenutku na svakom mestu. U svakom trenutku na svakom mestu. Ne morate da kupite jagnje ili jare, da idete u Jerusalim, da sveštenik za vas prinese žrtvu na tom žrtveniku. Kao što je bio propis u Starom Zavetu. Dakle, u Starom Zavetu, bez svakodnevnog prinošenja životinjskih žrtava, a sveštenici su prinosili žrtve i ujutru i uveče, nije moglo da se primi oproštenje. I bilo je obavezno da se ide u Jerusalim 3 puta godišnje za muške Izraelce. Danas nam je oproštenje svima nama dostupno u svakom trenutku. Dovoljno je samo da kažemo, Isuse, priznajem da sam zgrešio. Da sam zgrešio. Oprosti mi i očisti me. Verujem da si me očistio i oprostio, hvala ti. Kao što kaže u 1. Jovanovoj 2.2. On je žrtva pomirnica za naše grehe, za grehe hrišćana, ali i za grehe celog sveta. To je prvi duhovni blagoslov Božjeg carstva danas. Drugo jeste prisustvo Božjeg duha u nama. U Starom Zavetu vernici, narod, nisu imali Svetog Duha. Povremeno bi na neki od njih silazio Sveti Duh, ali nije ostajao trajno, niti je živeo u njima stalno. Danas je svako od vas koji veruje u Isusa Hrista i predaje svoj život Isusu, svako od vas je hram Duha Svetog, Duh Sveti živi u svakome od nas. I on stvara i rađa određene plodove u nama. Ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, uzdržljivost i tako dalje. To su blagoslovi Novog Saveza. To su blagoslovi Božjeg carstva danas. Sad zamislite koja je razlika kada neko ko nije imao ljubavi, ko je bio možda pun mržnje ili mu je bilo svejedno, bio je ravnodušan, odjednom voli. Zar to nije blagoslov? Zar to nije čudo? Neko ko je bio nestrpljiv, ko je stalno bio nervozan, ko je stalno vikao, odjednom je strpljiv i ima mir. Odjednom je ljubazan. To su blagoslovi. To je način na koji mi kao crkva možemo da budemo so i svetlo i u Makedoniji i u Srbiji i gde god se nalazimo i da širimo svetlost Božjeg carstva. Tu su isto tako, kao duhovni blagoslov, darovi duha, tu je isto tako promena našeg karaktera, da smo sve sličniji Hristu iz dana u dan, ako prihvatamo to što On hoće da nam da. I evo uskoro privodimo kraju. Važno je reći da se ovo razdoblje, 7. razdoblje u kojem smo i mi danas, zove propovedanje carstva. Zato što crkva ima zadatak da propoveda o Božjem carstvu. Isus je došao i počeo da propoveda o Božjem carstvu i to je rekao i učenicama. Idite i sve narode učinite mojim
učenicima, učeći ih da se drže mojih zapovesti. Drugim rečima, učeći ih da prihvate moju vlast. Da bi zaista bili Božji narod koji se drži Božje vlasti, da bi zaista bili Božje područje i uživali Božje blagoslove. To je naš zadatak, da propovedamo evanđelje o carstvu i da širimo Božje svetlo u svojim porodicama i u društvu u kom živimo. I to treba da radimo bez obzira na nevolje i progone koji nas nalaze, jer Isus je rekao i u Novom Zavetu čitamo, imat ćete nevolje. U svetu ćete imati nevolju. Ali ne bojte se, ja sam pobedio svet. I vidimo da su apostoli imali nevolje i bili progonjeni dok su propovedali i da su i apostoli govorili, bit ćete progonjeni i imat ćete nevolje. Ali Isus je rekao, ja sam sa vama sve do kraja sveta. On ima zadatak za nas, on je sa nama i dok god on ne dođe, dok god se ne vrati, mi imamo zadatak da propovedamo Božju reč, Božje evanđelje i da budemo soj svetla. A kad se on vrati, nastupit će 8. razdoblje. Nastupit će potpuno carstvo. Ili, po nekim drugim tumačenjima, možda će prvo nastupiti doslovno 1000-godišnje carstvo Hristovo ovde na zemlji. Ja smatram da hoće, ali ima i drugih tumačenja, ne bih ništa da namećem. Ali kada se Hristos vrati i kada se ispuni sve ono što treba da se ispuni do kraja Otkrivenja 20, u 21. poglavlju Otkrivenja na kraju Biblije, evo stigli smo do kraja, čitamo da počinje 8. razdoblje. Novo nebo, nova zemlja i tada će Božji narod, koji se sastoji od svih naroda, narodnosti, plemena i jezika, Božji narod će biti na Božjem području. To će biti na novoj zemlji, u Novom Jerusalimu i uopšte na novoj zemlji. Savršeno će se držati Božje vlasti i vladaće sa Hristom, kao što kaže, i zbog toga će biti u večnom Božjem blagoslovu. Kaže, tamo neće biti ni suza, ni jada, niti ikakvog prokletstva, nego će biti blagoslov. To je naša nada, to je deo poruke koju propovedamo i to je ono što nam daje snagu iz dana u dan, kada nas Duh Sveti podsjeća da smo ovde samo stranci i došljaci. Ovo sve što sam vam ispričao, nadam se da vas je ohrabrilo, nadam se da razumete koliko je Bogu stalo do njegove crkve, da razumete da ste deo jedne mnogo veće priče, jednog mnogo većeg plana Božijeg, koji on sprovodi od početka, od stvaranja pa sve do otkrivenja. Vi ste deo te priče i blagoslovi koji uživate su deo Božije stalne namere da blagoslovi ljude. I dok čitate Bibliju, razmišljajte o ovim razdobljima. Pomoći će vam da smestite neke stvari. Čitate o Adamu i Evi, da vidim kako je Božji narod, ko je imao blagoslove, ko je imao zapovesti. Izraelci, kako su oni bili Božji narod, koji je bio njihov zakon, kako su bili njihovi blagoslovi, gde je bilo područje, kako se pristupalo Bogu. U svakom delu Biblije možete polako da sklapate kockice i da vidite kako zaista tema Božjeg carstva, kroz ova 4 elementa, povezuje Bibliju u jednu celinu, kao što je i imamo danas. Neka vas Bog sve blagoslovi, neka njegov duh bude danas sa svima nama. Amin.